Tatang. Day, apay agsangsagit ka ngayon ba'y dito'y balay dani ka? Jay anak yu ha. Saan man na nagawawi dun? Talo aldawan. Kat ada na kay baga kanyak nga ada kanusar sarungkaran na babae. Ada chicks dyan anak yu tatang. Ayun, na hindi dyan lalaki. Feeling barunto, madadyang anak ko. Awagan nyo man. Barang sungbatan na kayo. Tanusyak di na sungsungbatan ti awag ko. Mala, bayam tawagak to balasan ko. Inlalang amin ni nanang yun ti silpon me. Awagak to, no sumangpad ni nanang yun. Di kan palubusan nga agawi, Drico. Dito'y kandagos ko nga agnaan. Ikit na sikat yung makamuha, Luisa. Ang awan mo trabaho. Awan pang biyag kukin ka. Di ka madanagan. Siyak ti makaamu iti amin. Adda trabaho. Iso asyak ti makaamu iti daita. Ay na, agyaman na nga ron. Pasensya ka na. Diyak mo't ngawin maura yung tawag ti agency mi para abroad. Ngam, naka-apply kan? Wala. Naipasak amin na napapilis kan kasapulan. Diyan laawag na tururaya kon. Kot, kasanon no adda ka ni Jay abroad. Ang mga no malipatan nakton. Ang mga no isukat nakton. Saan? Sikan, di mauding ayat ko. Kat, nakasarita mon ka asawam. Imbaga mon asaanan amang namnamakan ka. Saan ba eh? Itat kong to no madamdama. Diyak kaya ta kasarita. Iso at tiksak tulatan. Saan ba sa sungsung-batan ti anak ta ti awag ko kinkwana bakit? Nay, apay ngay. Una yan day dya tao. Gaputawan anak dakin ni Danica. Kaslam baron nga gasasta. Agawid no kay kaya na. Saan no saan? Huwag nga ron ah. Mangibabay na diyang anak mo. Di lamas yan kinidani ka manugang ta. Kanayong agsangit. Nanya pala ti sa pulon na itasawa na ah. Kit nasingput ba't ni dani ka? Nagagad pang agtrabaho. Ay, jak amuman iti day dya tao. Awagan man manayin ta kasaritam. Bagbagam. Pagawitam. Torurayan dya sawa na. Hello, Nanang. Apay nga italasong batam ti awag may. Apay ayan mo. Apay di ka malagawid ang rekaw. Diyak agawid ang Nanang. Pakibagayon to ni Danica at di nanamnamaan ti panagawid ko. Apay, anyat mapaspasama kan kaya. Kanagpaysoya nga da kanu sa balya babae kadundundam. Huwag Nanang. Diyak ilibak. Nailawan akon. Isotak darakon. Tama nga no anya teramidon ti babae kanyak no panawak. Kahit kasano ni Dani kang asawam ngay. Kastala kalakanakan kan, di pa nang isukat mo kang kwana. Awan ikamat ni Dani ka kanyak Nanang. Tasan kami mo't nagkasar. Oray pay. Manunatawa na nagdan na kayo. Adapay bukod dya balayan. Kandi mo tada nagsasaritaan tayo agkasar kayo no mayatawan. Saan Nanang? Basta sinako ni Dani ka, tadya ko nayayatan. Uray ko kuhanan dya balay may. Nupay dua kami anang ipundan iti dayjay. Itid kun kuhanan Nanang. Agawid ka din. Saan nga ro din Nanang? Sige. Tani, at dapat aramidag. Bye. Ato yan ti sabon nagat-gatangam, Dani kakaanakan. Agyaman na kanti. Ato'y matibayad ko. Kat, kumusta kan nga'y kaanakan? Nakamove on kan? Nalipata maun ti inaramid jay asawam kun ka. Ay, medyo auntie. Makaliplipat akmatan. At least sana nakas itisigod at jak may pangpanganan ti inaramid na. Ngamita, medyo maagagasan mo basitan ti riknak. Una, masapul a panunutom mo ti bagim ita kaanakan. Baybay amon da jari ko. Lipata mo. Talinipat na kamuteng, Dani ka. Anay ko, nagsakit una yung tiyan ko, Luisa. Diyan kong kabalan ti sakit na. Apa yan nga eh?
Anyat kinkinan mo ay ha? Awan may, jak ba't nagmerindan? Nagsakit pa ilay nagsaba na ito eh. Kasano nga rod nga inak gumatang iti agas. Nagtumara ko ni Taga sa para sakit ti tiyan. Nga mawalat masabol sa maospitalak, Luisa. Anya, kasano nga ta? Sapay nagastos ko yung nabatbati ang kwarta. Adda nang igatangat. Mataya ko ni tinakaro sakit na, Luisa. Kasyan na ko nga. Wala, mabita nga rod tagrupata. Papantay ka ospital. Anyat ko ti Dr. Luisa. Masapul ka no ama opera ka. Operaan dati aprom, taado ti batuna. Anya, manukano nga iti magastos. Dakil Ay, problema no pangalaak iti kwarta. Pasensya ka, Luisa. Sana bale. Tanong makaburudak to. Ikan kanto iti ado a kwartam. Si kanto ti pangipaw itak iti swildok. Awan nga rod gastusan ta, tanin awan kwarta. Awag aglagan na kiti datakil ko. Tamang ipaw ita iti kwarta. Sapay jak masangot ti mga sikasukan ka. Tabi si ak iti trabaho. Jak mabalin ti aglangan. Ha? Agawid kan sapay lang iti balayo, Rico. Sana bale, tanakatumar kamatan iti para ut-ut. Kan imbagak iti doktor, asaan adito iti pagpa-operaam. Imbagak nga ijay lugar yo. Anya? Di ka madanagan tay tulod ka. Mangarkilaak iti pangiluganak kan ka. Tapno saan ka amarigatan nga agbiyahe. Angay na itulod kan dito ospital, agawid ak matantani, agtrabaho ak painubikan. Asino nga iti kaduak dito ospital, Luisa? Kaano kang agsubli dito eh? Saan ako nga agsubli dito Rico? Anya? Apay ngay? Diyak kaya ti agasikaso iti masakit. Iso nga agsinatan. Iso nga awagam dagiti dadakkel mo. Ta iso dati umay mga sikaso kan ka dito ospital. Anya? Hello, Rico. Nakaawag ka mo. Kumusta kan? Agawid kan? Wala lang. Iso na lang ta nagdiretso ako dito ospital. Apay nga da ka dita? Nagpa-confine nak. Tama-opera ak nga nang. Umay kayo kuma dito ospital dito lugar tayo. Pakibagayo kinitani ka tao may ditoy. Mabay na ka mangawagin ko na. Apay, anyat sakit mo aya. Apay ang maopera ka. Dito itong tipang ibagaak. Tamabanugak ngagsao. Basta urahin kayo. Bye. Sige. Bye, anak ko. Umay kami. No kasta? At di hospital ni Rico, tatang? Wen, dani ka. Katno kayat mo. Sumurot ka na kamay. Tapagurahin mi yung tricycle kayo narkilamay. Apay, saan nakadwa ti babae na ijay? Una naman ngagmay-may sa. Awan ka no kadwa na. Isungay ayaban na kami. Ipapayab na ka pa yung araw. Tamabayin ka no ang mga awagan ka. Malangarong tagrubwatak tatang. Apagiso, awan trabaho kita ta day off ko. Ang yaman ak may kadani ka. Kasapulan ka kayam. Iso pakawanan na ko ma. Apay, ayan jay babae. Di na kasi kaswan aya. Nagsina kami. Dak kaya din na jay. Nagsubli akan ka dani ka asawag. Sapay kumata mapakawan nak. Pagbabawiyak ti parang panaw ko kan ka. Apaman nga gimbagak. Sulitak ti nagbasulan kan nagkurangak kan ka dani ka. Kat nalpasan ti operasyon ni Rico kaanakan. Wan auntie, sinublatan nak ni nanang anang bantay kan kwa na. Ta sumrekak pa iti trabaho. Apay ngay nga iti agsakit. Binaybayan mo't ti babae na. Wan nga rod Masyanak mangamin kan ni Rico, auntie. Uray kasano, andamo ilat ta panagayat ko kan kwa na. Kan ado atawan ti nagkadwaan mi. Nagsingpet ka nga mindani ka. No sabali lang nga asawa ti agsaad iti biyang mo akit. Pagan ano da ko mga awaten manan ni Rico ngay.
Iso aswerte ni Rico, takasken ka tinagbalin nga asawa na. Rumor ka ditan ni Rico dito ospital bakit? Wen lakay. Inawagak mo ni Dani ka. Paumay ka nun ta si kaswan na tibil ti anak ta. Naimbang lagan. Tanasingpot ni Dani ka. Kalpasan ti panang pasakit bukan ko na Rico. Sidataan lang tamang tulong kan ka. Datang, iso ang pagpampanunutam na ita anak ko. Agyaman ka. Ta pinakawan na katasawam. Kati supay ti agastaw sa ti panaka-hospital mo. Manmanaw, tigas na nga asawa. Kaya mo nulitan tinaramid mo, ha? Uwan, tatang. Talaga saan na maulit pa iday. Agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak dito'y balay, Dani ka. Amom at analok ng ti panagpuspusok, Rico. Kan amom no kasano ti panangipatag ko kan ka. Agyaman ak, Dani ka. Basta ikarim adimon ulitan ti naramid mo Uwan. Promise, saan na maulit pa. Katagyaman ak manan, tanapakawan kan inawat nakmanan dito'y balay ta, Dani ka. Kumustan tirik nam, Rico? Mayatan na. Napigsa akon. Nasayat nga rod no kasta. Aywan, kumusta gaya mo tap applya medya abroad? Awan pa'y nga rot na. Yak mauray tawag dan. Iso nga agaplayak man lay ti trabahon. Good. Adakan ka day ta. Pag-applyam nga iti trabaho. Ijay lugar ti gayam ko nanang. Ada trabaho pang isirkan na kanyak ijay. Bayaw na kanong amin ti manager iti radya kumpanya. Kat mabalin na nga i-rekomenda. Sa dino a lugar day tangay. Asidag ditoy. Medyo adayo nanang. 7 nga oras ti biyahe. Nik, adayo Ay, di pa nawam ta sawam ditoy. Kapilitan ananang. Ta nagrigat mo ti agaplay ti trabaho ditoy. Iso ano sa dino ti ayan ti trabaho? Iso ti papanak. Tsaka barbaro nga driver itoy. Awan ma'am. Ay, umakaman nga rod tani. Awan pa ijay janitor. Tulungan nakman nga mangbagkat ijay karton ijay budiga. Tanagdagsan mat ngamin. Uwan ma'am. Ita ka din? Katuan Alang nga ngayon ton umay nga taon pa laang. Tadtala, siyempre. Tiyamok at suplada ka, madam. Saan mo't gayam? Nagsingpit ka gayam. Tain librinak pa, nagmirinda dito'y gandin. Pagkam kamalandak nga ron nga suplada. Ngamhaan, nasiyang patak. Istyle lang ti pa nagsasaok ti kasjay. Kat namsukan aya. Mga kapay agorder kapay ti kayat mo nga kanan. Siyak ti mang bayad. Nabsog akon, madam. Hanak man nga awag-awagan iti madam. Lucia kun amlang kanya kun. Katuan na, no kasta ti kayat mo, Lucia. Hangka pa nga nagsweldo, iso nga ilibre ka man. Ilibre ka manan iti merienda kan kanam inton bigat. Papanamdani ka, kanayon kamutin arumwar. Kunak man no nag-resign kan iti trabaho. Ay, wananti, nag-resign akon. Nabayagan manipod nagaplayak para abroad. No kasta, pinatuloy mo, ti kunam apa nag-apply mo. Wananti, kat umadanin ti flight ko. Ay, kasta aya. Ay, katagan anad ka nga ron iti panag-abroad mo kaanakan. Ni Apo Diyos ti kanayon amang tarabay ken ka, balasang kaw. San sapay mo't anagaw-awid di asawa manipod na pan nagtrabaho iti sabali a lugar, Dani ka. Busy ka no iti trabaho na, auntie. Saan ka no ang makapakada nga agawin? Tawan kasi nublat na kas driver iti kumpanya pagpapaayan na. Kasta aya, ngam kanayon mo't lang nga umawag ken ka. Sagpaminsan tabisi ka nga rodanti. Anya, uray rabi busy. Ah, Apay, pati rabi agtrab-trabaho.
Ko ano mabanog siguro na diretso turo ka nanti. Ayan nga tis Wildum Reko. Taidulin ko. Ha? Hangkang agmulagat. Hangkang nga. Adda karbungak nga mang ala itis Wildum. Tasyak tagbaybayad iti boarding house ta. Makipagnanaat ka lang kanyak. Pinagyang ka nga ro di libre toy. Sige. Itad ko kang katiswildok lo siya. Katahan ka nga gawawin ijayan ta sa wama. Takunam nga siyak tadtan tilab mo. Tidan na am. Kat kunam pa nga sinaamon dya asawam. Kunam pa nga siyak ti kasar mo. Walo siya. Promise. Sika nga mindara paap ko nga agbalin nga inadagiti agbalin tong anak ko. Sige, itad mo nga rudin ti sweldo kanyak. Tapno maidulin ko matanan. Umayak man, tatang. Apay mo rin sangit ka nga imbay dito'y balay dane ka. Mala, sumrek ka. Umay ko ipabasa to nagatidog at chat ni Rico nga nakyo kanya. Ha? Apay, anyat inchat na ya. Sa pinadadaal ta ay glass ka. Napan pala impariper ni nanang yaw. Diyak makabasa. Denggan nyo tayo basa ka. Nala, sige. Basaman. Dani ka. Umuna iti amin. Kaya't ko tagkit daw iti pamagawan kan ka. Ngamin, nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Aglinipatan, kat sumapol kan iti sabali nga sawaam. Tanakasapul akon iti kasukat mo dito'y lugar ngayan ko. Ha? Nagsakit ti barukong ko, tatang. Diyak ka ba ilan nabasaan ti tuloy nan? Lukas ta? At naman babae na iti arikong? Wan, kitagdandan nada ka nun. Isumatla sana na nagawawid. Kan nagpawpawit iti sweldo na. At damat kaya man sa bali nga asawa na iti lugar ngayan na. Ay, nagloko ba't dahi niya taon? Kunakman no nagbalbaliwan. Ay, sinubyan naman matang ti sigod karamid na. Ay na, saan gaglaknakam na diyang anak me? Maulaw aklo siya. Diyak sumaragin di trabaho. Diyak kabailan ti bagay. Ni, apay ngay. Han ka pala nga nag-imbag. Kunak man no na imbagan kan. Ulaw mo matanan nga kan kanayunan. Un nga ron. Tiyamo ka manog ko lang. Saan matamay kat ti panagulaw ko. Kan medyo marigatan ako pa yung agangis no daddo ma. Hagkakapsota ka kanayon. Ay, yung ka nga ron nagpa-doktor ha. Kuyugan ka no bigat, awan trabahok no bigat. Apay nga kas dyan ti resulta dagiti laboratories ko lo siya. Kat iso nga ron matirimuar nga resulta. Ado, ti agasamid tabagim. Ada pa ka no sakit mo iti puso. Kan pati kidney kan liver mo. Ada gayam tamanan. Iso nga agas ka kano. Yak mahaklon day talo siya. Ay, masapol ka no nga ag-inana ka. Hangka pa ilang ka no nga ag-trabaho. Kuna dya doktor. Taag-agas ka kano. Kasano pa itan. Yak makatrabahon. Kababayin mo't kin kalo siya. Ay, awagam adag dya parents mo. Ibagam ti may papan iti data nga sakit mo nga nakadado. Kan agpasabat ka kanya data itulod ka dya terminal niya. Ah, Mabutangak ngamin nga mga ewan kanyam. Baka nga'y matay ka. Ay, baka siyak pa ti pabasulanda. Iso nga agawit kalangan. Tay di balayo ti pagpaagasam niya. Ha? Rico? siya nga ron dani ka. Kumusta ka? Nasaya at mat. Ala, sumrak ka ah. Ay, da kayo magayam tatang. Sumrak kayo. Idagas ko lang diri ko. Tapos sinabot ko sa terminal.
Dito'y mati kaya't napagdiretsuan. Iso ang kinuyog ko na. Ay, ala, umay kayo nga rod. Sabay ko ma, tamaawat na kumanang agsubli dito'y balay dani ka. At dapat siguro karbagak dito'y. Tanduata ang ipundar iti na ito'y. Wana, amok day tariko. Kat di ka madanagan. Jack ipaidam ti panagnaid mo manan dito eh. Nawaya ka latang agnaad dito'y balay, Rico. Ay na, agyaman akdani ka. Ay, nasaya at matatap na dama nga si kaso dito'y balay, tani. Pumanaw akon iti mabiit. Paparamdani ka. Aga bro dakon. Iso asikan ti makaammo dito'y balay, Rico. Kahit nawaga mo ni Danica, anak ko. Wala nang dinamag ko. No, sino dyan lalaki ang kadwa na iti profile picture na. Kahit anyat ko na nangay. Asino ka no dayjay? Nobyo na ka no dyan, bro, nanang. Aniya? Talagang awanin na namang kinasawak, nanang. Lilipat na ko na namin pinsan manipot ang dali dyan, bro. Ay, kabasol mo matlaeng ha. Nagbaaw siguro ati pa nagayat na ken ka. Nasaan matlang amin anam na minsan a pinasakitam. Imparupam, ti pa nang liplipot mo kan kuana. Sa itata masakit kan, sa kakundi sublimanan kan kuana. Awanan, naladawon tamin anak ko. Wala nang aklunang basol ko tamin. Ay, anyan. Ayan nga, dagita babae anang isukatam kang kuana iday. Numasakit ka, sanda ka magtanapagan ano? Nabiris ko nagitibindot ko lanang. Ikaman yan. Naladawon tamin. Ang kakanat pa yung tidimting ang sakit ka niya. Ay, alakaan niya nga raw talaga kasta. Agpapigsa ka ah. Agagas ka. Kat dawatam titulong ni Apo Diyos. Ta isulaan ti kabilga na doktor amang paimbagkan ka. Iti kasta sitwasyon mo. Masapol ang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya, kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo na ito'y, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damari, Lena. Uwan bakit? Di mayata kakaaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas matla dito'y Napimpintas la ija ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Hanga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry Manong. Na kayo kanid ay kabarbaro nga agam-abang dita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagarop. Napintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang ka di pa'y ading ganda. Ala, haanan. Adan asawak. Driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga rod, ading. Isa makunak anagasat ti asawam. Apalak niya asawa maling. Ha? Ay, wan, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow!
patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, Ading Rosita Ganda. Ramin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agiddan na maturugtan. Maturukan. Sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ang sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak. Nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kit din. Maturukan. Madamdama akton. Ne. Napintasak matgayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permito'y rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Dato'y matak. Mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimat-mat ko. Kan uray dato'y subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amuak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko ah. Ay, ahitak man kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Ta sigurado nga adumanan ti pasayeros. Oh, mangan kamot ka na. Adda ka dito sa angot ti panganan nga sumanarming ka manan. Kit-kita ak nga ro dato kiday ko no mayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat ah. Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamida. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro ah. Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ama ah. Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod. Mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data manong Peter. Wan man tani na urnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan anong? Nay, bagbagay mo na takiday mo ah. Nadlaw mo matgaya manong Peter. Wala, siyak pa'y di kunam. Napuskol na na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad pimintas ka, ading. Thank you nga rod, manong. Ay, wan, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwantaan niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arubayan yon. Ta damot lamisaan ken tugaw dito'y. Maburingak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga ano dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan matkait di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di ah. Apay awan trabaho manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka matgayam. Uwen, iso nga dak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na ka nga ron nila kay mo, no saan ka napintas? Ha? Wan angamahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinomero uno amang ibagbagay ti kasta at asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga na nga imbagbaga. Iso nga imbagpay nga rod kanya manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam dya sa wakat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta.
Hanya. Ay, irwar ko man kit di dagi jay nahag pipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga damanan na nga napintasak. Ay, inak man kay tagdigo sa ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. Ay, nabanuga ka nagpasada. Nasakit isikat kan bukod. Ay, wan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kahit ipakitsindang bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, kapiak na madamdama. Namat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak tete itad na nukwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak baset. Ni, sino dahi di agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tapadong. Thank you, Manong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar nda to'y baduk. Ma-apresyar na ti kinasiksik. Ngamdya asawak. Kasla hanak nga makit kita. Imbag pa ti daduma, tay bagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak, jak pulos mangagdatakan niya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-ima sunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta sa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Iso nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakas ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Ngam iti ununag na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka ngay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kana yun, Inal daw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kitaan ka di dati abok singera. Nagpintasan niya. Ni, ay, mat. Sayang ti kinapintas dati a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na nagmayat ti agong na. Ay, sige, maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Ha? Aya. May mayat man no paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, uray anya abuok. Bagay mo, tatalaga napintas ka.
Thank you, Amang Peter. Ay, wan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga ron ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka matmaray. Oh, bagbagay mo tabuok mo Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Ay, wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaaruba. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, amaray. Asawa na ka, uyawin na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga ron ti daddo mga babae ta ma-appreciar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksak nakmat no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, mare. Nakaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang road. Sino ti asawaan na nanang? Jay sigo da nobya na at tagakabangiba nga barangay? Sino ti ibagbagab? Ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na pa'y da jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, adu ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Siguro, Agam artag ka no, mga dya babae. Sursurando ka no, pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak iti balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo, sinuro kak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man o ti lalaki nga kaslakanyam. Ay, pagyamanak apay, sana nasingpet, jay asawam? Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko idta. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre. Amumaya dalos iti kuko. Ay, kasta ti trabaho kay dingam si maduta. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngamnosag paminsan, ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan, regalo kon kaniyam. Apay narabyan ka, Rosita. Nagapgapwan. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti guwapo nga kaaruba. Nagguwapo man nga agpahisuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam guwapo lata. Sino? Ay, basta jay guwapo ita Sige tayo, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan, pinakanak jay guwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay,
Anya man ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan? Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudot. Makadkadlaw ako na, Rosita. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo di tabalay ti karuba. Ano, ti makakitkita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakaya ka aruba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali diya ka aruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapinano. Isu nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak princess ay ti panagriknak no adak ijay balay diya ka aruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sinaanak hanak nga mabutang pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Isun tumatla nga naglamiis ti relasyon ta. Naumakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek-nak. Isu nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudon ngay. Diya ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kalat mo ta nagbali na kas jay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anyat kayat mo asawan, mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamwam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na ken kaaya, mare. Ada ka matlagayam diti balay na tatang. Anyat gagaram. Agawid ta ka din, Rosita. Di ka kadiag kasta-kasta. Urnusun ta ti amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ne. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Wen, aklo nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam ngamjakla ang ibagbaga. Sorry, kampanti akmat ngamin. Kunak ano o kailangan kan katikas jay. Amom mo takas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala, sorry nga rodan wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak na jay nga karuba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon me. Ta hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala, mapakawan ka bakit? Basta agawid tanwan. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige, nukas tati kayat mo bakit? Wala, pumanaw tan ijay. Na yung mga orasyon na. Anda ni Norma. Ay, si Kamagayam Aladdin. Wine, at dati anak ko. Ay, hey, anya ngay day ta imut mau barong. Ay, kwa. Lima siopaw. Ken may sa abigawa pansit. Ay na, ay nagkibasain. Anya supaw day tangay. Asado no bula-bula. Asado, nana.
Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong dayta barog. Malalala, sumrekan. Dahil nakayapan jay anak ko, wine. Uray, di mo ni katay na chinilas mo. Ha? Isarap mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Aday takay manon. Ngamnay, di mo pala aklunan, wine. Bayab nga agaram lata. Pang subukam, no talaga mo ila na pudnukin ka. Wine. Anya? Alan, Norma. Aklunan na kun Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladdin. Uwan nga ron. Alan, aklunan na kun. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang, Norma. Magpakpakipot ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmut lang da panagayat mo kanya. San aya? Kwa. Tingi-tingak pa na yung bagtirik na ka, Kanon tupay ngay. Mapmapanin taldaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mga rod inaklon. Aganos ka takas ta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga aramam. Ay saan? Sikat ti love ko, Norma. Sikat ti kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasudo sa mga deng. Isa pasensya kan Aladdin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga rod. Agaano sak. Basta di nakto ko mga rod pa ayan Wan, pang-aasim. Manungay tintid ni Aladdin kan ka akwarta. Ni, awam matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matin nagtiriknam kan ko Parigatem pa'y di gusto. Tapno regalwan na ka. Kano aklo na madagaw, sayawanin agsardengan nga agregalo kan ka anak ko. Ha? Sa mula agregalo ti lalaki kay no ararmon na pailaan ti balasan. Ngam no nagasawa danton, awan laam mo kaon. Pagan da ngay ti mang regalo kan ka no asawa da kan. Isuadi mo pala aklunon ni Aladdin. Why? Tapno agregalo latakin ka, anak ko. Ne, at damain sangpit mo ang nakabigao apansik, anak to. Wan tatang, hindi yukot yan day ta irigalo kin ni Norma day ta. At inlasin ko ako kayo dyan lamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama inamnamam kin kuhan, anak to. At tatang, agpakpakipo lang day jay. Mariknak. Kayat nak day jay. Madlaw mo met iti babae. No at tarik nanakin ka no awan. Sa bagay magkindi Namnay, kita tama ka no agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaik to ni Norma. May mga orasyon na inyang. Pasyarak man ni Norma. Hey, si kamu gayam Aladdin. Ala, sumrek ka barok. Awan sa mo, bi mo ita barok. Uwan na. Awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Ay, agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod.
Oo, nana. Mabalin. O sige, talo tayo amapan mga ni Tirwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, Wan. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Ay, mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, Wan. Ay, nalipatak mitain. Masadutak kumarumwar, nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga at agi libre. Laki dahin, nagpulis ka. Agur-uray ni Aladin, di salas. Awan no, ingkapay kasarsarita bihin. Sa kanto agpulis intong madamdama. Apay no da kayon ti rumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulanak ngamin. Nagloko ka. Apay, siya kaya ti ararmon ni Aladin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agi libre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, may. Lala. Intay lamangan. Oh. At iti pagpilyan iti makanan, na. Agpili kayo iti gayat yaw. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo kanan. Daytoy latan, Aladin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot yung in-order yun, ngay. Maibos niyo dagi jay. Ay, i-take out ko, nujak maibaws. Abay ka ba, uy? Wala ni nanang, di kay lagbain. Order nyo amin na kayat yaw kung nanang araw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaiso na libre. Aladin, Barok. Madamag kumanlaeng manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Ay, wala nga, matlays. Adda permanente nga trabaho, Barok. Kaya't kaunay para kan ni Norma nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman nga rod, nana. Basta anusam nga armen jay anak ko awan. Tapat siya kayat nakaday jay. Agpakpakipot laday jay kay. Amumutan ti babalasang nukwa. Agpakipot da. Wen, ngam kasla matuo ka nakman minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab, turugak daw, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Ay, way. Mabalinti umutang, Barok. Manuti utangan nyo, nana. Ay, kwa. Uray 5,000 kuma. No ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma. Aklonan na kan intong bigat. Ha? Ay, sos Barok. Kabutang naktianakaw. Nuan niya ti ibagak tungpalan na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak, Barok. Awan kwartak dito'y nana. At day je balay. Umaya ka jay balayo, Barok. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, adda ka ba dito'y balay marek? Apay, anya gagana? Ay, ewan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw kan Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay amare. Ay kapag dait ko anya pa'y ngay kuma. Ha?
Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dago man. Asidag, pare. Manula minutaws. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman ah. Agawawis ni Romana. Nadakan no papanan may. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo dayjay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tamanula atawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang. Kin maisa amo may ti limitasyon may. Sige, papa na ka. Amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tang ije balay da Romana. Mano ti balon mo ditain yang. 5,000 Romana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamu itanya. Tasyak to no sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta no madamdam ah. Ay, sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wen, awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamiten Romana. Kunam pangabakam jay kwartak impabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang matakastoy. Sigo da mga babakak no kwa. Sana balita bumawi ta numaminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manon ah. Sana balita nasing pagmadyasotor di anak mo. Utangam kiti ti dakkel. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok ter aramidag. Ay, agawit naman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi ta numaminsan, mare. Saan ay? Awan pa nagkalikukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladdin. Ha? Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrak kayo ah. Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko kin ka. Pagpuunak ko ma, itinegosyo. Aglako ak itiwagwag. Dua abultaw jagatangag. Iso 10,000 ti kasapulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mapiit. Mabit lang nga ron, nana. Sumrak kayo. Taurayan niyo kwarta. Ay na. Agyaman na kaladay na kong. Ay talaga naparabur ka anak ko. Kayat ka nga agbali naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag, nanang. Nagadumo na kita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line siling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko ah. Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no maila ko, nanang. Ay san, sayang da ito'y numaila ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak dagito yun na ba daw. No, at nadyak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang dagito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yung anana. Tane, adun ti utang yaw. Wine, promise. Jakon umutang kin ka baraw. Wine, ta usaron mi kinanorma dyan na batay na kasar kami. No aklunan na ka. Ay, wine, aklunan na kadayjay. Siyak, di makamaw. Nagbayag mangar nga aklunan na. Mabitain baraw. Ibagak ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma,
Di may adda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga amuyo, nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amog ako, sunada mo ni Aladdin. Oray asino mo siguro, babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Nasing pait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga aklo mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pa'y laklunan. Aklo mo. Kasi mo. Aklo mo. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano nga, Norma? Aklunan na ko na. Hala. Wanan Aladdin. Oh, Ay ayatan kamat. agyaman nak, Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak matlaangan. Sigudan nga agayatakkan ka. Linaplap daklaang ti bagik. Tamangan no ko na mga isi to getak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadeng mo di si kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwag nga raw abalayan. Ay, naanos ni Aladdin na nangaram kan ni Norma. Medyo nabayag nga inaram na. Uy na, nagpakipo ba iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirik na na. Ha? Ay, huwag ka di. Agaw ko lang abalayan. Kay kasanungay. Da kayo mo ti linalakyan. Iso gastos yo amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Weng, talaga maagastagay. Gastaws ti lalaki ti amin. Isu adi kay to ag gastaws inton kasar dagiti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmikin ni Norma, nanang. Ipakitak da ito ka na kayo. Oh. Na. Anya day taanot, bok, barok. Listahan lagi ti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo ti anak ko. Saan, anana? Awam tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanyak, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bakwa. Wunang. No saan nagapo kanyak, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta, nanang. Ngam no utang kat masapul abayadan. Awang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmitin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay, nanang. Pangrugyan mi kini Norma. Pagnegosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin Kwa. Awan mo't kwarta ni nanang pagbayad na Aladdin. Diyak matpursaan agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas ng agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang aron, pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo nanang ang bilin ni Aladdin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da dyan nga asawam. Sige rin nakpailaan. Apay saan libre da dyan aya? Agasawa kayo mo tayo. Kwarta na idi barupay laang dayjay nanang. Isu nga dakarbangan na nga agsingir. Ha?
Jak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladdin. Kuna man lano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay, saan Ay, ayatok na Aladdin. Apay kumasinaak ngay. Kan may isa nagkasar kamin. Siya ti patsem, norma nakaw. Sinam ni Aladdin no ko nagsinam. Lading itok. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kami iti asawak. Kan ay ayatok unay. Anya? Agbayad pa din. Tano di da kay ipabarangay. Urayin inutan nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Inak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo kin ni Aladdin ang manugang mau. Wine, Romana. Na, kunak man no libre day jay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti day jay alalaki. Kunak nga raw da sinan lang jay anak ko. Di na magkayat, maray. Nainlabsan ni ti day jay alalaki. Ay kud siyempre, asawa na nga rudon. Naimbag ng oras mo, Manang Ilyang. Nay, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrek ka Agyaman ak Manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin Manang, napsugak. Kun kalkalpas ko ang nagmirinda itay. Ay wait, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kayat mo ti agkirtiker iti balay ko. Tanay, ag-flight ak manin intun umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad kabagis. Wan Manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay. Napnegak mo na nagbakasyon? Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y Manang? Napigsak pa'y mo't ngagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kaya't mo tag-caretaker iti balay? Ay katuan kayat ko ading ka. Nasayat ang arod Manang. Kaya't kung amin akanayon ang nadalos iti balay ko, uray awan nagnanay. Uray mapankalaang agdalos, nuadawayam. Gamno kayat mo ti umyan ijay, may mayat manay. Tapno mabantayan talaga. Sige kabagis, di ka madanagan, tadyak baybay antibalay mo. Di ka matanagan Manang. Tadda ti sweldong ag-caretaker. Ay na, uray saanen kabagis. Oho, basta. Agpauitak to iti kwarta mi ti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, Manang. No kasta, agsublin iti abroad niya ang kalastor, nanang. Unan ako, iso nga imbilin na kanyak ti balay na. Bantayan kandalusak. Agbambanog kayo lang manglinlinis kathanyo mat nga balay. Uray takabsat kumut. Ken adda sweldok amang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay ammo. Mabainak met amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no mano. Aya, kat mapang kayo tatay, jay. Tain nakagdalos. Umayak man nga rod nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaammo ka anak ko. Apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsis lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasit ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasit ti tada nga kanan me. Anya. Iso nga sumurutak langan kanyam nanang. Tulungan kang agdalos iji balay ni angkal. Uy nanang, nag-adugayam ti gamit ni angkal Astor iti balay na. Puro imported pa'y dagita gamit na. Ni, adda pa piano na ito'y. Tamahilig ni angkal mo nga agpiano. Kas kada ag gitara. Nga rod, nalay nga instrument ni angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si katak siguro tadtano, adakas dya nga talent ko. Ay, awawan mat nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may salako ma. Ay na anak ko, ituloy taki din ti agdalos tapno malpastan. Ni,
Hansamat nga usaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pa kibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rum, saan atila kutkutyem dita. Sayang anuhan na nga usaran dayta. Ay, tawagan nyo man kahit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga usaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak, agdalos takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo nanang. Makiteksak. Awan nga min load ko. Adda di tabag ko, alaom ditan. Nakadalos tanan ako. Agawit tan, tainta pa'y agluto. Apay, hanta nga mabalinta ang luto itoy. Saan? Tadyak ka mo nga usaran ti paglutuan ni uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante ah. Agawit takit din, tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga rod hintayon nanang. Na. Apeng inalam tabag ni uncle mo. Isublim day tasal. Bagyak ka no dato yan. Nangibaga. Kat ni uncle in-chat ko ijay cellphone nyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya. Ay sus di kalaag ba insali. Anyat inusar mo. Jay account ka. Katuon, kasla nga si Kaajay nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nako. Anyalat sa una kanya kun nga'y nakababain. Pagbainan nyo kumakatkabsat yo. Kanasingpat niya uncle, haan nga imot dayjay. Sumanilpon ka, Ilyang. Itay paila ta cellphone mo, tikal kalikutem. Asinot ka chatat mo ya. Awan, basbasaag laang dagito'y inchat ni Sally kan ni uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na nga min to'y cellphone ko pinagchat ka. Ay kanya kuma. Kapsa mo mabaing ka pailang. Uray kabsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko Nan, kwartang bangkit di ba kay? Tadama pang kugatangan. Nagsuldo kan san. Ay na, mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba kayo saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo matungtungpal. Ilyang, manot sweldong kinikabagis mo aya. Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit laang. Iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sali, di ka mutan simrak iti pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kong tag sales lady, nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siyak, ano sakpay laang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpayso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrab-trabahwam itan ngay. Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Banbantayak din nagdakil nga balay na. Anya, ay naimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang, Nemfa. Ay, undayam, Sally. Mabalin ka diti ang singer, friend. Kasapulak namin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak, Nemfa. Jay, bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak nga. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa'y laang tay 4K. Awan nga rut ko kwartak. Ay, aguray ka tano pao itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ni, apay nanang. Apay ka di ba kay? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak, tapno makita yo.
Ni, apay nga picturean nyo dayta. Ata nagdakkel ti utang yu ijay store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain. Agama amang utang kun kunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di bakit? Nagsultukan saan? Ay awan kwartak. Di nakpay matulungan ama panagdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos, ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mula tinulungan nak nagdalos ijay sali. No kaya't yu akat sublatan kayon. Ah, Wen ilyang, ipasublat mo kinisali. Tayong pagtanak na, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. ay, magagat ka aya sali. Katuan na, aglinis lang mat. Alang nga road, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtid kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga road, agrubwat kan sali. Taing kaagdalusan, tani aldaw manun. Uwan, nanang. Hello, nanang. Apay nga mawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masadutak matan nga agawid. Maturog ako ni tibalay ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kay tinapig sa tapno kaslada kadwak. Ay, saan atilakot ko dita, Sally? Di mo pa kibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Nagluto ak, nanang. Amukmad nga usaran dagito'y gamit ni uncle. Nalakamat gayam. Alang nga road, isaram amin ari daw kang tawa Bye. Bye, nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawa dato kama ni uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kasla ija kutson ko ija balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maanda anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga uncle, agparmakan niya na. Ngam kabsat mat nga may ninanang ko. Datutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak ngamin ng Jeswildo ka ni uncle. Nayo namat Lima gasot. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Pagkatang ko ti chinilas ko. Narunutan tayo sa usaray. Kan gumatang akit ti butas ko. Gusto dahi tan. Anda pa'y gatangak. Masikitin ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka. Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor, nanang. Anya, impakadam kan kwa na. Una, in-chat ko tatay sa cellphone nyo. Kuna namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni Uncle Mau. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kwanan. Anya ko mangay. Una, at least kanyang takabsat mo. Sige, tagim pakiakon. Kumusta kan dito, Isale? Kunak no asin o tag-tuk-tuk-tuk. Da kayong matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ang sumrak kayo. Ta isarak mat lang turi daw tani. Ado ti aso yung tarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Kan, apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya ti kastangar aramidam.
Saan mo abalay daytoy? Isu adi kay agiinom ditoy. Anyalat sawanan ni uncle mo, numaamuan na ter aramida. Hana nga maamuan. Malaksid ano ipulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta ter aramida. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan salay. Agdaldalos akmat ha, ngamhan nga everyday. Mabanog akmat nga aglinis, no ka na yun. Nagdakal dato balay. Numasadot ka, agawid kan, ta siya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo ak papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas ta nga raw, tarimaanong ti trabahom sali. Di ka agabuso, takababain kin ni uncle mo. Kat kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rod sali. Iso nga addaak pa'y la iti sigod at trabaho. An-anosak pa'y la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong lakuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kaya't ko dito'y lugar tayo mo ilakuma, friend. Kaya't mo tagkatulong kanyak. Ah, sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamot din sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngami ng jebak ng nga uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kaya't mo ti umay katulong kanyak. Ngamhan unay nga dakal ti sweldo ah. Katalaan, okay laang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan ngagpampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali da di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni uncle na. Kita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan naman. May sakamot adi ang pampanunot. Kasano kumaasweldoan na katawan mo't kwarta na. Ajay ka nung aron ipawit tangkil na ti sweldo na. Isuti patangdan na iti kayam na. Pabambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak tabakat. Di ka lamaas siya mat. Wen angam saan nga amo ni uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain itigayim ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agunget ni uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga ah. Sige agawit kayon. Yung kayo mga laiti si Danyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sani, apay, ayan tay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Ah, kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labi. Nagadumot ti awan dito'y balay ni uncle mon. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron samo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadal matan, Ayun gayam. Mabalinti ang sweldo, Sali. Makabulan ko matan dito nga agpapaaykas katulong. Ay, katawan na. Dato ti swildom. Kompleto data. Agyaman nak, Sali. Sali, labaak ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo. Dagi man badbado kan sapatos ni angkel nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya? Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla dagito yung sapatos sana eh. Amangan mo no peke. Kita ngamin nga naimbag ah. Urig na urig. Pati dato'y bado. Urig amin dato'y. Imported ko naman. Agpatawar ka mat nga ron ah. Hindi ka matagpatawar. Kasaladyain la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodin. Bayadam kay din data, tada pa'y papanak. Darasam. Ayan tay cellphone ko, lakay. Ay,
Nakpakibibiyangan to cellphone mo. Day tama na Apay akasta tilang amaya. Nagpulong kanyak ni Nimfagay yung jay anak ta. Ay awanan, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha? Apaya? Tila ilakla ko nan agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Kat kapilitan nga gila ako ay tigamit. Tapnoan na pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Imala talaga kun ka dyan anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon konsinsyam. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak tar aramidan ni Sali. Diyak namin maanawa. Sungba-sungbatan na. Iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga bangan no idarum na anak ta. Uray anya ditan. Basta maisardeng ti mading aramidan ni Sali. Nimfa, itimplanak man iti kapik. Nimfa! Ni, ayan nga taday dyan nga babain. Ayan mo, Nimfa! Ha? Nagmayatan na buya. Ha! Mayati si Kawilam Donya. Uncle? Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung asidaan, tayo sa tilotoak. Ayan dagita appliances ko, Sali. Ha? Ay, kwa. Ay, nadada. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kanda giti dadto mabay akagwaak. Agasam da ita. Naibusan ti kargato'y balay ko. eh, kawa, Uncle. Ala! Ay. Pumanaw ka! Kasangwam ti ikasukkan ka. Taidarum ka! Nanang, tulungan dakman. Apay nga min pulong yung kanya, Uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidan ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat ngagbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaang iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwam ti kasom. Pag nakmamday ta, anak ko.